Hapo District Council Don Tanglai Pungut Kinong Nikmat 10 minit niya bangkiran. Hapo Parlimen Kinong Sanspa Sau Pulainut Kinong Nikmat. Hato pila banyo hado sikenta bangkiran. Kajingdo kamakrau sisa hapreng kajingdo jingkerman jonggari kabaye kajongi. Kay kita kajingdo jingkerman kadai haden bakaribe jongi kalayo ya kajella bakki sorkar baper bakki MP baper nilayo Andre haprang kita kijingyo jengi kinong nikmat kat sabangi bhai sakadang ni sakaman hidap da kajingdo jingkerman bad haprang utaw law badom kari baye jongi kipat ba kari kabaye jongi kalayo bansay utaw MP baye nakapati Voice of the People Party uba Ricky AJ Senggon badhaden kajing job jongi nilayoi ya kita kikijat sgi kibasdang bantaba kibasdang bankenjat ya kita kajing syai hapren jong kajing do jengkerman balingong kunta namar bangilasay yaw ni MP balalengno sadwar jong blay ubadan ya kata ka quality pada kata ka jinglong ka babae bat ulu ude ubreu bala mantre ya kakam bat ya kata ngamdan kam banong lani ban batay ngangit hilayoi haki YouTube lani haki news baper kay ka jingkran jongi kabay lale apo dali bat nganud banong hakapor bayi long kumu MP ngimpat jui unu MP ubala bankren kum bakren mai hante apo parlimen hadali kajingla jongi bankren kajingla jongi banrung saki department baper nakabantaban wanra ya kata kajing mentoy nam tak kabri neutra kalawan ra ya kata kajing kerman hapren kajingdu jingkerman kepala lekno daki pro senam Anrai kensan apreng kata ke jing kerman kabangi kum ke jaj benrio ngisang banyoi ya kita ki kejaksi ublei ula simno shaladehi ya utau brio ubangi ngilasai kum kapati badi atau brio bapi kum kipat bapi ai ke jingit pi ai ke jing syanya hapreng kene ke jingja ke bakkan sankum ke pati ngilasa ha kaundum ngilahaban mat ya tau lau badum am tangkum ke pati andre lau badum mulawan bangka ya kariu nyutrap ro ngangai iwei long renyeng jong kene ke jaj benrio kilasau dunang bat kilasau duka hadu kata ke mensim abakia ya kata ke kubur ke basausi ya ke jingklat no jong i Dr. Ricky AJ Sengkon ulau ubadum sasisien pat ulawan ka yang ya kata ke jingkerman ke bangi ngiladon Reko kipat bak ngaso banang hangani ke janmet ngatip sam bakata ke jingdu jingkerman kalanang ya ibu din ini utaula ubedum mulan ngoyen ka ini rengong sasisen ya pi kipat bak nong song jong kene ke soyong konsumsi baik tungin ya rengkat bangi kum kapati ke Voice of the People Party hakane ke kenti ke pemerintah nak kata kane ke by election hakaba ke parti ke lala bansai yang ya uwe uriu rangba uwe uriu kau perkat ubadannya ke jinang jingtep ke pabiang ubadannya ke long renyang ke pabiang badita ide Dr. Batsam Merbo kum ke parti lala bansai uriu rangba de hadien bakaladon ke jing besar ke bapnya ban nilai bau ban mi bujdi yai Dr. Ricky Sengkon
AJ Senggan amdan syu gawai wepat Andre keparti kum keparti barakawe kala ibet bansayo ne rangba ubadan ya kejo ya karlong yang ubadan ya kejo kemain rangba kum i Dr. Ricky AJ Senggan mangangai skam kum pinang syong jong kani ka konstitusi ngimdan kamban ki khuslai nang ne syakmat tonginya ai lang ya kakti kaman ngnya ai lang ya kakti kalian jong pi na kabentau ne romba sa sisien pat ngin penyang ya kata ka dawa jong ka jaj benriu hapdeng ka jingdo jingkerman ngin yo ipat ya kata ka jingkerman lembau ne romba Ngiai hajini kisi kibamanta Apreng kani kajinya lenti jong kapati Banyak keleng-keleng ban pensutu ban pensai Sekipai ba nong syong jong kabriu nyotrap Hakabedai ban uli urang ba uba kapati kalasay Ngilayo iya sibun keke Mateng-teng leng ala kamsu senay Kamtam yo presiden rang ba Yo presiden rangba jumiu lanut banong langlong kemudian sendo kat sebapai sakadian ni sakaman tang kijing kentho kentha batang kijing kren di bahar kom tentang jiba ngem musul lasu ban priang lane ngem lasu ban bangin mudur Maha keperhat long briu man briu jamiru kinmi kijing kren baper ya une urang ba nong yalang jong kejat benriu Harai ngesu serang penginyo Yau ni presiden rang baru Wadah preng kita kijing kentho kentha Wadah preng kita kijing sakren di babon ma Harai ublei ula kerku padyai Hakawai kebenta Bat kata kadai kakot kekya Bat kejimlong mensim Mainang la banyaj Banyalam Mainang la banaya kata kejing sakri kebabian Nakam ta kabri jong unyautrat Ngisu sarang kum ke Voice of the People Party Bat ngisu sarang rukum ke Jaj Benriu Bangilala bansay kum kineki rurang ba Kibangin nyar bangin lap bangin syam Hakane ke juk kabamanta Kiba don sisaya kata kemensin banay tilot Nakabanta ban syakri Banaya kata ka jingada kababit kababiang le Nakabanta kari kabi jami Dengar aku dengan perempuan nasuh panang Kanai kajing kerku kerto Yang presiden ramba jami Bau nang la banyai Bau nang la bantur Bau nang la bantur priang Ya ka kubur babha Bau nang laru banai Kajing sakri kababahan Lagi babatam Ya kabri undiau trap jami Ngalai dan sen hati negi kendiat Segi ki kendiat tayo ki baladab Baladan ke jingkran bat ke jingong ro Hakaba ki wei Kilang bat kelasay ti kertong bagi hong banjit yaki Banyo bantha satay sepodal hi Bat lahabang ipha sepodal hi Kinyo ban kren ro bun kenta Namar tiya nyujor ya kata kajingyo ban kren jom i Dr. Ricky AJ Senggan Hante po dalhi bagi ong bang ba AJ Senggan uyo ban kren tangsan minit Andre upertong jeki bagi mut ban pahana uyo ban kren si kenta Nga so manong epiko kipai ba baik wan nom sutu patla ya kata Nga ngadiu chairman jong ka KCDC maka penya ya ke ying hangte ya ke ying dorbar apo KCDC Nganut panong watang ha KCDC ro lada ubakren jong kano ro umla ban kren ya ke 10 minit namar nga nganum aipor palat ya ke 10 minit kata ke 10 minit ka bangay ban kren ya ki hapo dorbar ro daitang lada duna kinong kren lani kinang isimpenta Andai sepi sene lawan ban pensutu bakla hana utau bau utau nong mikmat ubaki kinsei unyo ban kren si kenta hapo parlemen kemudur mapi para nong song lada hapo district council biyo ban kren tang 10 minit atau hapo parlemen pula banyo si kenta hapo district council dan tang lai prumot kinong mikmat
10 minit niya bangkran apo parlimen kinan sanspa sau pelainut kinang mikmat atau bila banyo hadu sikenda bangkran kata kadai kejing persang juki ban pensutu bakla na ya kejimut jeng berkat jeng pi kipadba labadan berpensutu bakla nang ni sukmat ngangong ipi kipadba yet suaya kejing sisa wajunget ya kejing keren bat ya kata kejing keren junga kebangong banga ailap mengkeren tang 10 menit apa KCDC wat ya kejing sisa ipin salap mapleng kadai kejing sisa watang hadis konsil ro ngailap tang 10 menit yawe bangkeren Balapun ladadai pun kinang esim benda bangkran le ngai tang san minit hi mengaruh ante. Pemlah bangkran tam ya kasan minit. Kata kadai kajing persang jengki. Kajing persang jengki ban pensultu bakla kajing persang jengki ban penrung ha kajing mod jing perkat jeng pri kinang senang. Namar kata kadang ngaso banang ngaso ban kentu ipi do yep ya kajing sisa la kata kajing keren juki kadon nem ya kajing sisa namar ni kwa ni wan sepi ni kwa banai jing kai ni kwa pintip ya kajing sisa dai namar kata kadang ni wan ban pensai pada nakapor sa kapor kenang mapi video ya kajing ket kababnya bagay kajing ket kibadai kano kabadai bat kano kabalay. Tesai sistem paipa nganong keren jong namar bay dani presiden rang bahane iban pensengau sibon yiti mat kubai insai iban sepensai akan gajan ni. Tadi namar kata sa sistem ngaso banang ipikir paipa wan nong ki ya ka jingmot jing perhat jong pi kumba pila jing kersan ya iba riki eje singkon ibalalet bampuai hadwar jongle sansi se nakapati jongiro ni kentu ni ban ye pi bapi ne ya kata ka jing kersan barat ba jong pi banaya ka jing job ka buran buram yai doktor Patsam Marbo ibadai ukartang yang kebaga Voice of the People Party kalau say man penian nak kata ka by election MP ha ka kenti mta tetang dai ni kenti ni bakendian ngai kublai pi kesong soyong bro kuai ngai kublai ki pajba baro akat ki bala ban wanne isa ka jinglang ban sengau dalagi jong ki skor ya kai ka bangi kum ka parti dan ban perseu kublai ungker ku ya pi kublai ungker ku lang ni baro kublai sibun kublai siajaro kublai sibun ba ya ke pensai ki jong pi ha ka ni kopon mental si sendan ya snow ya ka jingkren na presiden rangba jong ka parti ba arden dan dekat nilang ni kopor kata